clé ceannais go raibh fad ag súil leis. Tá orn go bhfuil peldan scoch imirthe chun le lein na sraithe. Doire a chreachnaigh ar bar agus champagne na hÉireann Áth Cliath. Cúca clubach a clóra. Bhí brian tires agus Mark Hart a barc an crocaigh do clé ceannais Roinn a hain. They've come for Gaffer Father East, talk again there, Jim come out and kick him off clear. It's in Darty Nation, some cover on a hole again. And paint a talk ahead. What paint a tossing an ish. Shammer's question, Shannon Ethan Doherty is Bralesh and the cool up near Akentu and Capuchin in the air, Ian Tucker Fag. Fenton reached Doraseli Eatonson. Kilkenny at a Devsoch and Bark and Ishach Tasha, Town to Hags and Telebutcher Nash. Again, Owen McAvoy, Agus again, Diddy. Nish gan einach Keener Glass. Lachlan Agaton, Los against Shoot Hundudza, Achiner Howard. Kasha Yanavin Einer. Pesha Soslia Cooley in a match at Fachta, and a Vrehun say, Diddy Maraha. Lekanusiga John Small, Os Kyonetan Doherty. Agus Far Hickham, Vilemona, Gaffa Edanoon Sea. Colin Baskelinish. McGuinness. Ní dhéannig san an gnáach tá Peile Allianz agus deise bháidean sa agus a chuireann líon ag Patient Baskelinson. Colin Baskel leis a gól. Se agus an local janta bei Jim an Doire a gurh bhí go leor brú chuir an iartas teach na Acamuid an is sé another a Cillian sin agad dúirt sé díreach is teachar an coolbeire. Cool ag Colin Baskel an 10 scór on immer to go tosaíomh le Cliath agus na deisina anna chóram fad. Ach, bhí mar díorcha caintear a hirce is atá na ruthirchan cínig coola ghuiide siad coola Áth Cliath atá gaibsiú na scór na mar háráte got. Rodgers a chucha son isteach go hálan fad. Freagra maithe go duine. Cearú ceann ag sin McGuigan gháceann an imirt. Carm in go sin a teanna le hama. Deishin so again Pascal agus Peile Allianz ar fad ag siúd le chulla na hó. Nis mar sin cin le déanamh agus hit idir ghástólacht tá déantar aus ar fad ag. Sean Lanigan hís faoin rágraf son istigig deisige Murray agus an Counson más Peinte sin is ordú ceart manaman do ghuiréisin. Well, couple of ruddin sin a bhí nílas logam fan spéir go dé mar a cunní Pádraig McGrogan an líhir just Jachan sin hí méid Rosie Har an lína ach arcar seo nuair a guarantí is Jack den neart le Johnny ag an nuair a guarantí a Macaríis agus Anna Craig ag deire don céad lehan seo. Nis Lynch Gaffa Fadan Trussa. Nordenson and Lachlan Murray Butcher Gudin against the British talk against Brendan Rodgers. Next top Bert Lashting, the Black Dancer, Ethan Doherty, shots of Vardy with Kalish Dancer Shin. They should return a lot of Kaurach on Vert Fire Cool. Cases Mo Bidger Rochi, Tivas Dino, Tivan Weed and Woxa. Shin Kalish Dusa, Mahurumsa. Will kick in a guitar, Ta and so the rider. Shane McGuigan, Tyler Nash Fantastic. Shah Tawatak agus a Rishella Hanig Sheo kick fada is Jack. Hit Shea Lawa Ethan Doherty a Garker and kick Erica Arisha Jirak Trijan Yar. Shah Gannon that it's in this appeared the more enemy check back the on on the Paul Mannion Kinty in the mask. Aksha Hunter erased agus a stack with the own McAvoy to the chef. Oh shit, boy. Sraith duel again McAvoy. Oh, Shin Craig Doff Creds there being Jira gon kick a mark. Who is should fada Richard Chagwell Lesh I can pass live a tug of fanga back to Shin. Arish Ella Pen Henry and Gridge Miss Jack here. Fine she love Major O'Brien Fenton ach Alehis to Craig. Conor Lane a local didn't move back. Nawful Puntach leis in the midfield. No more stechel Orstig atá Barna get glass. Oh, daar gaan de Peinte more a gold. Agus Ceannais Fachtan son ag Farringana. Nish Ken live Charlie in a fall Mannion. Fellerish to got toner shin past the scuff. Istach gonna eat and Doherty. Body in a hile on a half boil. Again Comerford Agus
ag Owen Martin atartha. Well, sin sawl doch creidte tá mai Johnny Guru chagwal janta ag an culbair a bit go back a midge nishe ag a leis the fast a reach agus an dancer a goni le doherty as bra leis na cool. Paul Cassidy initiated Bruch and a Ross McGarry. McMahon agus tá Barna Moorbury Eigen Varda Irish Trasnón a lehead the hands. Oh, Brian McCarker and Kunshin, Creania and Stacks and Engak and her hand she trees. Yes, look, Gajaya Harlan, Shin Duskel and Rod Suez are fad. Newmut Ledol. Tom Lehif, a Gialuchan Kane, Stackany Cano Callahan. Council Schultz Stach, agus a well Peter Fachtenson, or Peter Godot, a be Ross McGarry, a Shea, a score all. Gente Kilmore, a Rishin Hoich, and Butiga, oh, top of Tunin Soniga, agus Cian Murphy, or Tussat, kicks there Stach. Well, Connor Doherty, ni Crenche, and Connor Eller, Connor Lane, with their Horshach, am a Brescia. Tá brú buint le seo locht chuidinis a féidig. Buintteach ige tá na fórne chothara i ceannais Sraith Allianz Roinn a héanach arsún. Comerford gafamach nis an Nordenson le Glasby an vertile fehre se bell. Tá raibh sé siú the Norde i tríalirthe agus tá Shanson Seinnteoir ige Toner agus tá Peter Fachtig an Eil Toner Fantastic. Táhachtach ar fad an sin a bhíon ach an kick amach léite go fulafa an uair sin a Conor Glass arcar sin a ríist léis sé an kick amach tug sé an pás de Toner agus críne sé go slaachtar le kitó. Cillian O'Gara Lehé Flastigda O'Gara ar a chitóg agus déananig san an córam Peter an a bhrá. Agus tá híon a bhíon sa caite hasach sé beidir le duine. Nis tá foilech an tóca sanún sé seo isteach a láirslí go dtí Doherty. Donnach a Gilmore ann chuma bhfuil sé bhisteach a get Doherty túirt fé. Troma sin ar sa Toner. Díadach teis Peinte gáid cosíocht dálaigh agus an Peinte ag an Eil Toner. Sin emmert ionach an sin mar bhí an blocha leis a chatteach faoi gáinúir sin bhí go leor le Johnny aige ach dí helabú a ríist an scoithin sin agus an gramú jumpa ag Ethan Doherty ar Brian Hardnúir sin ach nuair agan tú an cláiscéim sin agus an críoch. Ethan Doherty for a club, Cháinú mu chuile caite agus a rééis trúr mahansa ge Cormac Murphy. Isteach a láirslí McAvoy tuis an Silverboide aine as. Owen McAvoy. Sin doch creidte ar fad agus an obair mhór janta an sin ag Cormac Murphy. Dúsid sé an Lewis agus bhí sé ráiteach an gurú anna húsleige in tSraith go dtí seo ag an pás leive a thugann sé an sin. Ach tá neart le Johnny go fáil ag McAvoy ní raibh Ian smuoinú fan cúlainn. Díras is Jack an Engach leis. An lasar sa bharach a réist in éisinsa. Fáide seo rámsach buinte sa líon tán. Tá míonach sa líon tán san mar tá sé tástála go má an son ige Owen McAvoy. Sin dó ige McAvoy a stólam. Cian Murphy chorach Peinte agus é ordathe ar nós cumlam ige Cian Harra sin trasnán. Níl sin mé go fóil. Níl a Harabí agus sin rud is táhachtaí ó hiú Áth Cliath tá am go fáil acu agus neart am. Tá siad go fáil in oníon híana hábhailte seo. San Neomut Brian Fenton de haring sé le dorn agus nada bhfuil sé brate ag an Mairlín a hawl. No an sotán as a túl fó Conor Callahan isteach sa anna bhlocáilige Ciarán McFall agus Lynch chuma chéana. Ach déatach cinne mór a bheith a teacht an sa Peile Allianz chuir sé olc ar Brian Fenton agus de haring sé de chéile córic an cheisná a bhacaigh na maoire sin Howard Kilkenny nithe an sin nithe Paddy Small agus Ciarán McFall an son. Well, is seo ar fad a gascart a stoilm ó méid a hála lár na páirce agus ag dreadfoil. Tá sin nach ráscarnis. Seo chúine
Well, Tangavall Carcalorach ni Dóla Gref Dornow. Now, to make John go with Carter Chalk, because Tashi on Ard, because it's near Woolchig, Lisham Dorn, Bridge to A. It's Anna Godot, he to Versa, Shasta Oscoy Rachora. Yeah, well, Neil just asked the Jarrah Chalk. Court the Darragh at a dirt. The Roinn Fenton. Nish 5 o'clock, Cahaig haven't come for the show. A Chavistach, Emil, oh, well, Shadolsa Chance. Facht the Kilkenny, Nihen Howard, Pointe, Ishtach Loha, and Order Lest the Durn, on Dahev. Oh, tSraith! Ta cool, facht the Black here. Agus facht the Greg McInnes, Agus Tasha, be a body Kaylor, Tasha in the rack. Todd Dornick him after Dollar, Tasha Seinnteoir TG4. Conor Glass, the Lord on the Son McFall, Homa her Peile. Well, Beck Corty, Ella Tachton, so Agus Garshans make count Jarrah, Nuho, Ella. With a cooler douchmark, and Greg McInnes, Breathnaigh Shaw. Christian Vroiglish, Agus is Greg McInnes. Ach, ta Corty, Jarrah Facht, Paddy Small, Agus Shanskanoid, Conor Glass. A Vakasaul. No be kind achtre dramatole Bert Tibere Chorty Jarrah editert de Black Clear. Agus Tommy the Tull go kicking the Erika the Cabbage the Sraith alle head the Rama agus the Himsir. Agus an Trasnán buailte ag Conor Callahan or Mishnig the Black Clear with a Roinn Lashkiel. Well, Rinche he and more agus be what is a shot be shouldn't actually Jack Jirach and Seinnteoir shin. Agus an turn account facht and son again. On Kinkeen get there. Yeah, Creakin tak and Shen, Dime Shay and Angok and normal town Shen, Agus a Ristella. Yeah, who he haven't come for and Balak me charge, Creakin go slack were like a Lenda Hitta Oik. Agus a starts to Roinn Kiana, a vegan McGuigan, Tasha the Padro, Agus a Gihin and the winning. Shah, Kanisha Isha Lane, or the Hinchas Jack or Ristella. Coming for the race to tap them out. Conor Glass. Agus Tasha Shin Builte got patent starts to Groningen. Tasha Anna Creaker Fog. Where Akan went to reach there, Kanisha and Kyun Shisak, Dardy Shay and Iraq. Agus Savolta again, Oren Lynch. Shanana Howell or Fado Lynch lay and kick Agus Kegaroo yards the kick. Naraka Murderisha, Peckin She Thief, Lemon She Mock Agus Soul and Shake, Christian Urshan Agus A Brass Sata Leshian. Shannon Brew her father Áth Cliath, so Sean kick. Ethan Darty and Kuna Kiana reached Fonatalo. Seeking as seeking fact to get there. Show as seeking. Facht to get Black Clear. Bracha de Bort gefoil, ach ta Brew Doire. En is zo gaan Black Clear come out Sraith. Agus ta coole Bort tegen Table. Agus is Seinnteoir. Seinnteoir Vicky Hurt. Curry Sraith